Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Pamela, iti probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Iti tawan ko nga 4 balasang akpay. Dahito'y akapadasak iti biyag ti rason, no apay asa anak ki asawa, no pa'y napingat nga agar-aram kanyak ni Jonas. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Pamela. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Uy, Pamela, aday bagakan ka. Kit kita am abisi up dito'y computer ko. Di nakmansingaan. Ay na, ibagak laeng. Itay nakapay akit kitaan ni Jonas. Ay, di nakruroda na. Saan na saya ati aldaw ko ita. Gapo iti dayjay at tao. Talagamat ngamin akit kitaan na ka. O, kitaan ngamin Pakpakawan at alyawan day tao. Ay na, nagbayag mo ngaminan ay ati break time. Kanenta ko man jay inted na chocolate. Kukwam laang O, saan mo akayat da iti chocolate bar nga inted na kan ka? Kabaalak ti gumatang iti chocolate anya. Ibaga ng tupay ang magusto ak no kanok day tainted na. Di, timak di rin. Mapansiguro ang merienda. Di mo kitaan. Sabalin tumanan ti panunutan nan. Di mo pa'y kayat. Ikan na kan tumanan iti regalo. Nay, adda kayo pa'y lagayam dito yung agurura itilugan. Ay, wan nga rod. Sumipngutan. Puro mat ngamin na puno dagiti jeep a lumabas. Ilugan kayo kuma. Motor laang mat ti service ko. Ay, thank you laangan. Ano san men ti agura iti jeep? Eh, ni Jonas ngay gayam. Inmunan ang nagawid. Apay adamdamagam nga men? Saan ka di akanayon kayo nga agkadwa? Wain, nakagatang iti bike na. Second hand lang. At least, adan service na. Oo, makitam day ta, Pamela. Adan nagbaliwan tibiyag jay admirer mo. Sumardeng ka man? Anya ayatisan mo apangayatan ka ni Jonas. Kat nagagat kan nakan anos. Diyak kaya ti makiasawa iti katrabaho. Gaputa sigurado, agpada kamin tulaang agree kat iti biyag. Sobra kamot nga agsasaw. Di mo lamaw. Ado ti arapaap ni Jonas. Nagadunto pa'y ti loan na apadak. Basta, diyak kayat ni Jonas. Iso asardengan dakon asurunan. Pamela, narabyan kamot ang nagawid. Kasano, nagrigat ti aglugan ita. Nagado ti pasaheros. Ay, kunak ngarod ka ni tatang mo asukunan nakalangan ijay trabahom. Ang napirdi mo't gayam jay tricycle tayo. Amoyo mo't akanayon ang mapirdi day ta tricycle. Manipot indong par ni Manong. Win nga road. Aging ga ita, baybayadak pa'y laang jain loan ko a pinanggatang itiday ta at tricycle. Ngamjak mo't pulos pagnumaran, tanapirdi mo't akastan. Ay, imbagak mo't ka ni Manong mo nga ipatarimaan na. Ang di na mo't as-asikaswain. Pangalaan na nga'y kuma iti pang patarimaan na kat artak mo't. Tungpal diag samaten nga agbaybayadak iti loan nga pulang iti day ta tricycle. Ay, nagadumanan ti trabaho ko. Tinambakan dakmanan iti nagado at paperworks. Pamela? Oh, apay? Umay ka ikan iti meriendam? Nangalami ti day ta? Ginatang ko ijay kantin. Nakita namin abisi ka unay. Saan ak pa yung mabisin?
Kanam to yung tumabisin kan. Ay, tsakayat day ta. Iparabaw kung dito lamisahan mo, ah. Saan ka kadingagong ungat? Tanapimpintas kalatan no nakaisam ka. Panawan nakman dito eh. Saan ka ngagpagpabisin, ah? Tsakayat nga sakit ka. Ay, nasaysaya at no agsakitak. Tapno saan akong asumra kat saan kan amakit kita. Makapahay blood ka. Naimas day to inted ni Jonas a merienda ma. Sayang kadi mo kayat. Kanum lang. Uy, amom ka di anagloan manen gayam ni Prince Charming mo. Anya ko matibibiyang ko no naglong. Adda ka no nga min plano na nga aramidan. Saan man aday tat istorya kanya? Saan ka interesado? Hay, jakman amukan ka. No apay asaan mo akayat ni Jonas. Kat nagado ti plano na in the future. No makiasawa. Pilyak matan aday tay lalaki asaan nga agbaybayad lang iti loan na ter aramidon na. Ay na, ti tao, basta na anos, adda na pintas amasakbayan na. Naimbaga bigat mau, kabsat. Day, ay kastamat kan ka, kabsat. Sino ka kaday? Ay, kaanak ni Jonas. Jay katrabahuan ni Pamela. Imbaon nak, taumay ko kano itaday to isang artiklis amangga kan kuana. Da, ay nagadon. Mabiit lang tayabak ni Pamela. Pamela! Anak, umay ka man dito'y B8. Andara ramidog, apay aya. Ada bisitam. Ay, apay ngay asaan ani Jonas tinangiyag ka dagita a prutas, kabsat. Ay, jakman mo, kabsat. Basta imbaon nak. Mabain siguro. Kasta ka day? Ay, ala, mapanakon, kabsat. Agap apurak nga main. Tanda pa'y papanan mi ka ni Jonas. Ala, siya kung ti agyaman iti daytoy nga interview. Si kakit di man. Kunak nga ada bisita, ngam saan ka arimrimwar iti silid mo? Asino aya day jay? Ulitag ka no jay ka opisina am ngagnagan iti Jonas. Ket daytoy isang atikles amang gati inted na. Ay, dagulitan. Ammo na lang arudan adya kayat. Noan niya pala ditak itid na? Ay, agar aram kan kaday jay a Jonas. Ay, makauman na nang jakmat nga rod kursunada. Ay, saan ka kading agsungsungit ka dagiti agarem kan ka. Di mo ammo aya adagiti naanos nga agarem ket isuda tinapudno nga agayaan. Agyaman at duti inlibrim a merienda diti kantin. Birthday maya. Ay sana, Apay nga rod nga inlibre na. inted ko nga min jay cellphone number mo kini Jonas. Anya? Apay ka intan mo? Ay na, saan kan nga agungot kanyak, ta inlibre ka mo dun. Ay, sumot lagayam nga ada umawawag kanyak idirabi. Kaya't nakakano lang amin ang makasarita. Saan nakakano ngamin ang makasarita dita opisina, takanayon ka nga agong ungot. Kasano? Dagulit mat ngamin. Nagpakpakasi kanyak, iso nga inted ko ti number mo. Naasyanak namin kan kwa na. Among Pamela, panagrit nakit na pudnukan ka ni Jonas. Apaya di mo ikan iti gundaway. Anya nga iti pagbanagan ti agbalin na pamilyami. No agpadpada kamimot nga adotilon na. Kasla nangag ko nga ininot nan amabaybayadan dagiti utang na dito opisina. Ay, oray pa'y nga ta mabayadan na amin. Plano nan sa kano ti agresign iti mabiit. Adda manin dito yung number nga umawagan. Ni siguro Jonas dito. Anya nga tat ibaga na anya. Makangag ka kanyak. Hello? Hello? Wen, amo kasi ka dayta. Apay aya, idi pa'y na minsan arabi inak nga awawagan. Makadisturbo ka na. Pasensya ka na. Ibaga mo, no anya ti kayat mo nga ibaga, sakbay nga idapag dahito yung cellphone ko. Talaga ka di nga man namanamakin ka. Awan, iso nga agbirok kan iti sabali. Nakasag
Agana ka mangibanag kan ka. Ibanag! Saan kanto pa sinungbatan? Day takot ti bagbagamon? Ay ayatan ka, Pamela. Saan ka akayat? Ure anya pa'y ti at aramidam. Saan ka latta akayat? Nukas na nga ron. Agpakadaakon kan ka. Nasaya at mat no kasta. Gatiti ure ka anuman. Sana kung nagpakita pa'y kan ka. Nasaya at launay. Asino aya jay kasarsaritam idirabi iti cellphone mo? Anda ayamot nanang. Nangag ko. Kasla makaung unget ka pa'y amakisarsarita. Awan. Ay, unget kan sa matan abumakbakit, Pamela. Ni nanang, tilamadmadlaw na. Ay, makiasawa ka nga minan. Tanay, adan edad mo. Day tamanin ti ibagayon. Awan laki di makalagip kayo. Ibagayo ang makiasawa akon. Kas jay ayak kalakaday ta. Ay, kasanun ngay, no awan kamin kanitatang mo. Asinon to tikadwam dito'y balay. Adayo pa'y ang mapasamak day tananang. Napigsa kayo pa'y laang kanitatang. Ay, amangan no saan kanto na makaanak. Ay, awanan saan min ang makita dagiti apo kumikan ka. Pamela, awan ka diti madmadlaw mo. Anya manin daytan? Manun nga aldaw ajak nakita diti opisina ni Jonas. Among kadeno sa dino ti ayan na? Sana ka interesado ang mga mo iti dayta. Ay, mabit lang. Payapayak jay gayam na. Ay, agtrabaho ka kit din. Oh, apay ngay ayaban nak. Damagag lang ano apay asaan ko na makikita ni Jonas. Si kakadit interesado ang mga mo? Wano, ni Pamela. Ay, isulaang. Siyak ayat agdamdamag. Apay ka di, amangan mo't nagsaksakitan. Baknangan day jay agayam ko. Anya, kaya't mo asawan, instant millionaire ni Jonas. Isumat lagayam ang naglun dito opisina. Tapi nagrugyanda ka ni uncle na itinegosyo. Ay, Nag-buy and sell da itinatanggan prutas. imbag daman. Naamiris na, amay mayat ka nun wag negosyo. Isuatap no maipaay na tinaan-anay nga atensyon na itinegosyo da, nag-resign. Oh, nangag mo, Pamela. Nakabayadan ka dagiti utang na. Ay, punugayam di ibagbagada. Ano na anos ka? Sigurado mat nga agbaligi ka. Oh, friend, saan ka matin ngagtagtagari dita? Apay aya? Pampanunutom sa matin ni Jonas. Tapay ko mapampanunuto. Nagpartak ti pa nagbaligi na niya. Kaano laang idi makikita ta diti opisina akas laping piman. Gapot tawan makukwarta na. Ken ado ti loan na. Angam ita, negosyante gaya mo. Ay, swerte na siguro ang. Ewan gayam, madamag ko laang saan nakakadi nga inaw-awagan Apolos? Saan? Kunak ano nagpakadakan ka. Pamela, nakitam ka di jay kutsa asimbardang di ta kalsada. Saan mo't nanang? Apay ka di? Inyawat mo't jay nakasanglas a lalaki da ito isabong kan tsokolate. Para kanukan ka. Asino ang lalaki dayta? Di na mo't imbaga tinagan na. Basta ko na, itid ko da ito ikan ka. Ang mga no ni Jonas. Jay katrabahwam nga agar-aram kan ka. Ay, bak nang matgayam. Kan adamot itsura na. Ang apay, akaguruguram, anak ko. Good morning. Naladaw kan sa ita Ay na, kasano? Traffic ngamin. Ay na itagayam nga aldaw ti bagbagada a grand opening iti restaurant ni Jonas. Di ka man agsao iti kasta. Wen, iso at traffic di ta highway. O anya, kayat mo tamapanta iti baro alukat a restaurant na? Ha? Mapandag iti office mate na yun. Mapandamutan. Ay nagpa-charming kan kini Jonas itata doon ti Cortana.
Ayan na ngay nga ta dito ni Jonas. Nagadumot nga min ti tao. Saan ta makita? Kunakmat nga minkan ka, santan nga umay dito Madatala nga rod dito yun. Hello, beautiful ladies. Asino day ta? Siyak ti uncle ni Jonas. Ay, asino ka na kayo ni Pamela? Ay, iso, sir. Ay na. Talaga gayam ang napintas ka. Akas iti ibagbaga kanyak ni Jonas. Thank you. Ay, ayan ni Jonas, sir. Ngamin, sigod nga office mate mi. Ay, kadwa na di girlfriend na ang mga asikaso kadagiti bisita. Anya? Girlfriend na ko nayo? Wait, adan girlfriend na. Ay, gayam. Naikan kayo ka din iti invitation. Agkasarda nga minag. Inuray dala ang amalpas da ito'y opening tinegosyo da. Pamela, adamat gaya mong girlfriend ni Jonas. Nakita kayo nga imunid dito yung restaurant. Sa anak lang nga nakaasidagadagos, tanagado ti bisita. Wan nga rod. Busy kan sa una ita. Wedding invitation ko para kan ka. Awatam ko ma. Wan gayam. Congrats ha. Agkasar ka gayaman. Amok nga mingawan namnamakan ka. Iso nagbiro ka iti sa bali. Siguro, talaga saan adata ti para iti tunggal maysa? Ako. Namnamak ti idadaraay mo to iti kaaldawan ti kasarmi Naskan ka di pa nga umayak? Sika ti maysa ka dagiti espesyal a bisita, Pamela. Saan ta man na nagkatuluyan? Kaya't kung agbalinta na singed nga gayem. Di ka madanagan. Tainto nagkasar ka. Sigurado nga umayak met. Aklunek, nasaktanak, tasana siya tingkalay sa ni Jonas, Mr. Lonely. No apay met, ngay di addan girlfriend na, isumat tinakariknaak, nga damat pa naggusto kenkwana. Ni Jonas tinaanos idi, anagar-aram kanya. To'y pagayam mo, Pamela. Pamela, pagayam ko, kunain talaangan. At talaga saan ada kayo kini Jonas tinaikari iti tunggal maysa. At dan tulat ta dumteng alalaki para ken ka. Basta sursurwam laeng ti agtalag. Bueno papagayam, inka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Pamela, manipod probinsya ti Nueva Ecija. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Benny, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kukumamet ti agserbi iti barangay mi, ngempulos ajak na pagasatan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Benny, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bakit? Kaya't kumatapadasan ti tumaray a kapitan dito'y baryo tayo. Ay na, apay mo't anapanunot mo ti tumaray a kapitan. Kaya't kumat nga ron ti agserbi dito'y baryo tayo. Kaya't ko ang masukatan ni kapitan tayo. Taado ti agreklamo kan kuana. Amangan nga agpayso no maabakan ti agdama a kapitan ita. Narigat ka no ang maasitgan. Un nga ron bakit? Iso apadasak man mat, barang adagasat ko. Ala, kat padasam Anyangay nga agpayso ti ammo no mangabak ka.
Ibagak matlaan ka ni Charis nga anak ta. Kita akman mat, noon niya ti opinion na, iti panagtaray ko a kapitan. Adda kayo matatang. Anya ti ibagayo. Adda nga rod kayat ko nga ibagakan ka, anak. Noon niya mat ti makunam. Anya ngay data. Planok ti lumaban a kapitan, inton eleksyon ti pangbarangay. Anya. Adda nga tamot namnamayo ang mga baktatang. Barang anak ko, Sabi napigsa dagiti lumaban ang kapitan ita nga eleksyon. awan kas iti padasen. Anya nga iti kunan ni nanang iti dayta a plano yo. Kinasaritak, kat imanugot mat. Ala adda kada kayo dayta, tatang. Kasta, nag-file kan iti kandidaturam, pare. Un pare, kat namnamaak ti suportam, kan butos mo kanyak. Aywan na, pare. Awan problema iti dayta. Namnamaam nga ibutos kanto. Ay kat agyamanak nga rod pare. Agpainom ka nga ruda na, pare. Ha? Ay, saan pa nga ita pare? Ha? Bisi akpay nga agkamkampanya. Ngam no mga bakak to, isuntok ti panagpainom ko. Kanagan, si kalangan ti tangdanak nga agibunong kadagiti flyers ko. Ay, kat una, Uncle. Ala, kumay ka nga rod ije balay, taumay mo alaan. Inta nga ruda ni Jebalayo, Uncle. Saan ka madanagan? Tanong mga bakaka. Naynayunak to ti sweldom. Wan, Uncle. Awan problema dita. Bunungam amin ang makitam. Saan mo apilpil yan ti bunungam? Wan, Uncle. Anya ti panagkunam lakay. Adamot laang pag-asam. Saan nakamaawanan iti namnama bakit? Nagagatak mat nga kampanya. Isu apat check. At damat siguro namnamak. Ngamdamag ko anapigsa ti may sa akalaban mo. Amangan mo't no dayja ti mga bak. Basta ti masigurado ka. At iwak mat siguro ti agdama a kapitan. Napigsapay lang ti pakinakam na lumaban. Ket agdadata asaanan akayat ti tao. Madi ti ugali na. Isu asaanan akayat ti tao. Barang adda namnamak ang mga bak bakit? Nusyak ti mga bak. Aramidag ti amin, tapno makapagserbiak a nasayaat. Nasayaat, takasta ti kapanunutan. Nakasagana kayon tatang. Intun bigatan ti eleksyon. Wan nga rod anak ko. Ay na, excited akon amamuan no anya ti resulta. Basta agbalin kayo ko mga sports tatang. Lumaabak kayo. Saan ko mga agsaksakit tinakam yo? Wen anak ko, maawat ko mat no maabakak. Anya ngay nga rod, no sandak akayat dagiti kalugaran tayo. Kasta ti rumbang tatang. Saan nga agsakit tinakam yo? Makapadis mayamat gayam ti maabak nanang. Nang runa, no na pintas mat ti rantam alimaban. Talaga akasta, anak ko. Aklunam ko matipan nakaabak mo. Nasakit tinakam ko anaabak nanang. Kunak no mangabakak, ngam saan mat gayam. Aklunam latan asipupuso ti pan nakaabak mo, anak ko. Tapno saan ka masakitan? Sayang dagiti nagastos ko. Ay, saan mo na panunutin dagiti nagastos mo? Tanagayatam mo tilimaban. Iso arumbang ang nakasagana kang aron agumastos para iti panagkandidato. Lumaban ak tumanan, nanang. Ay sosay, saanan anak ko? Makita mo't kagudwa tinangitarayan ken katinangabak a kapitan. Anyat amuyo ngay nanang. No saan akayat dagiti tao ti binutusan da a kapitan. Ay, agsaysayang kalaang iti kwarta anak ko. No lumaban kan tumanay. Uray na abakak, aginum talata pare. Ketuan na, pare. Tasaan pa'y mo't akan ibusanan ti lubong. Kunak mo saan nga agsakit tinakam ko amaabak. Nasakit lata. Kasta ka di, pare. Ay, kat, inuman talata. Una, anda mo tayo kung ada amay kadwa agundaway. Anya, kaya't mo asawan.
lumaban kan tumanan. Ay katuna pare. Try and try ako nada. Sa bagay anya ti amom ngay, numapagasatan ka ni ti may kadwagon daway. Panagkunak, kaya ti tao ti agdama a kapitan ita. Pagkunaamat, Nasingpot ka no? Kan nalaka nga asitgan. Kan ado ka no ti project nan. kasta ka di. Kabalak tong artapan ti kabalan na, bakit? Ay nalakay. Uston, di kan lumaban. Oray kat mayat matan tinapili a kapitan ita. No saan ko ma, o di padasam man ang ti lumaban. Basta, bakit? Kaya't kung tumanan ti lumaban. Ala, makamu ka? No di mo kayat ti dumngag. Anak, nalpasan ti talo atawen. Agpailak manen. Tatang, huston, saan kayon alumaban? Imbis a suportaran dak, kastakid din ti bagbagayo kanyak. Kababain nga rod, tatang. Apay kitin. Wana, ta sigurado ang mga bakmanan ti agdama a kapitan ita. Awan kas iti padasen. Isu adida kun kontraan. Tauray anya ti ibagbagayo. Lumaban aklata. Ay, makaamu kayo. No saan kayo adungog? Kaslasan dak a kapamilya iti kastang aramiden nyo. Saan kumamat nga agsakit tinakam yo atatang? Tapag sayaatan nyo laang matibagbagami kininanang. Huston, ti kunayo kitdi. Awan panang suportayo kanyak. Saan ka maumumaa ka anakan? Ano samanan ti agibunong kadagiti flyers ko? Unangkel, at damot tangdan ko nga ito diyo. Iso ang nagagahitak latang agibunong. Imbagpaykan ka kaanakan, tamawatan nak. Ngamdaan tim kan kasinsin mo. Kontraan dati panagtaray ko. Matanagan dala siguro, Angkel. Amangan numaabak kayo manen. Ngamno napatagak kumakadakwada. Suportaran dak kumamat. Saan nyo na panunutan dito, Angkel? Tapno saan nga agsakit tinakam nyo? Talaga alimbaban ka man gaya man, anak ko. Unhanang. Kat pangasi yun. Di dak kumamat kontraan. Akas iti asawa kan anak ko. Ay kat, makaamu ka no saan mo akayat ti mabagbagaan. Ay, saan akon nga agsao. Ngem awan to kumati pabasulam. Ta ipapilit mo mati kayat mo. Ay kat talaga nanang. Isu apangasiw nanang. Ikampanyadak mo't Ay, mabainak. Amin agagayem ko. Ti agdama a kapitan, ti kayat da nga ibutos. Diyo ibaga, adidak mo't ibutos, nanang. Ay, tapno awan mo't makunkunam. Ay, kat ibutos ka mo't lata Maginom tapay pare. Pangururayan ta iti resulta ti bilang dagiti butos. Apay ngay pare. Saan mo ka di pa'y nga urayan ti bilang? Sakbay nga aginumta. Saanen pare. Basta kayat kong aginumta. Ay kat si kalata pare. Anya nga iti panagkunam pare. Adda nga tanam namak. Saan ta may baga pare? Kasaan pa'y matanalpas ti bilang? Yamtay kunada nga rudain. Aging nga umang-anges tayo at dalat tanam nama. Adumot ti kakabagyak iti panagkunak. Ngam apay adidak man laing butos. Basit ti bilang ti butos ko'y di napalabas. Kaya't nasawan, saan nga amin akabagyak kat imbutos dak. Saan mo mat mapilit a suportaran da ka amin nakakabagyam pare? Sa bagay pare. Una yan. Ay, di kag sangit-sangit dita. Tadi mo mat kayat di mabagbagaan. Abay ngay.
Sang-sanga pulo lang ti bilang ti butos ko. Kat ammo mat anapig sa ti kalaban mo. Ngem, limaban ka pailaan ngamen. Kan ado kayo alimaban. Iso anabingay-bingay ti butos yo. Nagado ka kabagyan. Tidak pa imot ba ibutos. Siguro, uray siya. Dinakmot imbutosan niya. Na, pati siya pagatapamon. Saan mo ang mapili ti tao nga ibutos da ka? Karbengan dati agpili iti ibutos da. Basta, sa anak asumardeng ato maray. Aging gaamang abagak. Ay, awan mo na. Ala, adakan ka no ipilit mo latta ti kayat mo. Anya ngay ita, tinaganap mo. Pangaasiyo ka din, nanang. Di yumat na yunan ti sakit amar kriknak. Kasano? Di mo matam mo ti sumuko. Mga bakak tulat ta. Kayat mo asawan, saan kang agsardang nga kandidato? Kapilitan na kasta, nanang. Ay kat, adakan ka no kayat mo ti pakat katawaan. Apay mo't kumakatawaan dak ngay. Katuan tadi ka mabain. Agkaraabak ka lang arudan, di ka paila sumardang. Siguro, no lumaban kanto pa'y inton sumarno. Amangan noopat, wano 5 tulaang tibilang tibutos mo. Ano niya? Apay akas tati tsuram lakay. Nalpay matabagam. Lumabas ako may jay tersena ni Manang Iska. At daagi inong jay. Kat siyak ti pagsasaritaan da. Kat, anya ti bagbagadakan ka. Ti panakilaban ko kapitan. Kat katawaan dak. Anya ngay kano ti amok. Kat agtalon laang kanumot ti amok nga ramidan. Dayta ti ibagbagak. Di mo ngaminan ipilit. No talaga akayat mo ti agserbi, mabalin mo motlata ti agserbi, uray saan ka kapitan. Juan, bakit? Ay na, mabain akon. Isuhaws ton. Sa anak ton ako mandidato. Juan tulungan tayo latan ni kapitan amang papintas iti baryo tayo. Total, nagagatmat ni kapitan. Juan, bakit? Kat pasensya kayon no impilit ko ti kayat ko. No kasta, nakaamiris kayon, tatang? Wen, anak. Isungay sartang kunti tumaray. Agyaman naktatang, tanakapanunot kayon. Siguro, talaga saan na para kanyak ti panagkapitan. Mabali na kasta. Kabailan nyo ti agkapitan. Ma-stress kayo laang. Gaputa obligasyon dayta iti barangay mo. Wen, anak. Maawatak itan. Isu nga awatak ko, ti panakaabak ko. Naawat kon tinamidwa apan nakaabak ko, Mr. Lonely. Kat pagyamyamanak, tanalawlawagan mo, ti panunot ko. Tuy pagayam mo, Benny. Agyaman pagayam Benny, iti daytoy apakasaritaam. Kat ti makunak, uray agan ano tayo amang gunod iti may sa abanag, no talaga asaan apara kada tayo, saan tayo, amaala dayta. Siguro, adda na pimpintas a plano ti Diyos para kada tayo. Aguray tayo laeng, iti umno apanawan. Ngem kastay ko na dangaruden, makatulong tayo latta iti pagsayaatan ti komunidad tayo, na oray saan tayo, nga opisyal. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad di tinaga na Benny, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540.
ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulad. Ti pagama nagpailingad itinaga na Frederick, iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Frederick. Inaldaw nga agreklamo ni bakit ko, gapu kadag iti trabaho iti balay, ken panangaywan kadag iti dua nga anak mi. Jak kayat aday to iti puon ken gapu, ti pannakauma na kanya. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Frederick, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Bakit? Addan di agap apply akatulong. Yung kakasarita. No magustuhan, di isunti alaan ta. Saan ka nga agang angaw, Frederick? Kunakmatkan ka ang mga halata iti katulong. Kunak ano ang angawin naklaang? Diyak kayat amarigatan ka, bakit? Kan may sa, diyak kayat ngagbalin ka alos siya. Sika talaga. I love you, lakay. Wanya, nagsarita kayon kini boss ko, manang. Wen, sir. Kat anya ti kunana. Mangrugi ak kanon inton bigat. Nasayat no kasta. Nasingput ni ma'am. Wen, nasingpet ni bakit ko. Kanayon la mabamban nung idi, isuan na unget idi kanya. Wanya, nagsarita kayon kini boss ko, manang. Wen, sir. Ket, anya ti kunana. Mangrugi ak kanon inton bigat. Nasayat no kasta. Nasingput ni ma'am. Wen, nasingpet ni bakit ko. Kanayon lang amin ang mabamban nung idi, isuan na unget idi kanya. Maawatak matkit di, sir. Ket, anya nga tinagsaritaan nyo. Agyan kan dito ay, wano, stay out ka. Ay, kunana mat nga oray stay out tak, sir. Ay, mayat matkit di. Tadyak mat mapanawan nila kay ko itirabe eh. Tagsaksakit ngamin. Kastagayam. O sige manan, agsublikan to inton biga. Nakasagana ka din ti kapek, bakit? Wen anak ay, adan di talamisaan. Oh, saan ka unay ang mabannog ita? Taumayan inton madamdaman ni Manang Inday. Wen lakay. Wen gayam, saan mo unay ngong tandag iti ubing, ha? Ay na, banog ko laang dayjay lakay. Maasikasom itan ti bagim. Saan ka mat siguro nga agat lingit, no agawid ak manipod iti trabaho. Mala, agkape kakit din. Pasensya ka na Inday. Nagwara day to'y balay anasang putang. Ay, kasta talaga, ma'am. Luisa laang yan tiyawag yu kanya. Ay na, ma'am laangan. Tada kayo kat ngarod kan ni Sir ti among ko. Ay na, sa anak akomportable ang maawagan iti ma'am, nana. Bayan nyo latta ka din nga awagan kayo iti ma'am kan, sir. Ni, umawawag nila kay ko. Mabiit laang, nana. Sige, ma'am. Hello, lakay. Hello, kumusta kayo dita balay? Mayat-mat. Addan dito'y ni Nana Inday. Pagmerienda ma. Katuan. Baka naman na imbag. Saan mo abis-bisinan? Amok day ta, lakay. Di ka madanagan. Ta saan ang mabisinan ni Nana Inday? Naku na anakat, analaing agluto. Pagluto man iti paborito kasi dahin. Sige, lakay. Ibagak day takan ko na. Sir, nagustuam ka di matladya inlutok asidaan idikalman? Wan manang, talaga gaya manalaing kang agluto. Idi pa'y laahilig ko ti agluto, sir. Ket, magustuam kadimot la dito'y balay. Ay, uwan, sir. Awan makunak. Naanos dagiti anak yo. Kastamot ni ma'am. Ay, naanos mo't laang kanyak. Nasayat no kastamanan. Ay, amom, sir. Nagsapa a pinagawid nak ni ma'am idikalman.
Ay, siyak pa yun, ti mabaen. Dahil tangamin tinagsaritaan mi kinibaket. Lumalpas mo lakid iti trabaho, mabalin mo ti agawid iti masapa. Ay, ang nagmayaten no kasta, sir. Nakunam ngamin ngagsaksakit nila kay mo manan. Ay, pudno day ta, sir. Saan mo't nga rod, akayat nga asikasuan dagiti anak may. Tadamot ten bukod a pamilyada. Sapay la ko mata, maimbagan nila kayo, manan. Ay, wad nga rod Ay, adamot kit din trabaho ka, sir. Iso ang maigatanga kon iti agas na. Wow! Adan sa balon mo ita Uwan pare, iso asaan ako na rumar pa mapan mga restaurant. Nasayat no kasta. Makatipid ka. Ay, naimbag man. Tamasangon ni bakit mo nga isagana ti balon mo. Nangala kami iti katulong mi. Kasta? Maumak ngamin nga umanungat ni misis ko. Kapo iti nagado at trabaho iti balay. Iso nangala ko niti katulong. Ay, katun mat ngamin Kaasi, no isula aminan. Iso nga da panawanan, ngagpapintas. Ay, ket. Masarunwan manan, di anak ko iti bunyag no kasta, pare. Saan ka na rumara, pare? Ha? Ado da iti balon ko. Pagbingayan tan. Insagana da iti ni Manang Inday. Ay, kababain mo ta, pare. Inaklatan mang restaurant. Ala, sikaman lang ang timakam mo. O anya na Inday, kabisado yung kadin dagiti sukik apag gatgatangak dito palengke. Ay, win, ma'am. O, naamamuda kan. Iso ano umay kayo gumatang, ikanda kayo iti discount. Ay, win, ma'am. Ay, mano adaras kagayam ngom umay agpaling kay ma'am. Pasaray mamindo iti makalawas, nana. Ay, kastantumot nga ron ti aramidak. Tapno saan kayo maibusan iti abasto? Nagsaya atin tada kayo, nana Inday. Marigatanak at talaga no awan kayo. Luisa! Ni, asino ti mga awag itinagan ko? Gayam mo siguro, ma'am. Luisa! Long time no see. Oh, Margs! Sikamat gayam. Ay, Apay nga ito talaga nagkita. Sikaman. Mapantaman ag merienda, tapno ag istoryata. Wala, mabiit lang ang tawagak nila kay ko. Taapay pailaan. Hello, Lakay. Apay, bakit? Nagkita kami kin ni Margs dito'y palengke. Sumurutak pailaan kan ko na. Agmerienda kami kanong. Gatuan Itad kon kin ni Nana Inday day titulbat ti balay. Taumunan nga agawid. Kunak no nagawidan ni Luisa, manan. ay saan pa'y, sir? Iso nga rod asa anak pa'y anagawid. Tawan pa'y mat ni ma'am. Napanandaya iti gayem na ako, nana. Ay, jak mat mabalin abasta panawan dagiti ubing diti balay. Ay, agyaman na ka. Tasaan ka pa nagawid, manan. Talaga narigat na awan kadwada diti balay. Hanggang itatasimang petakon, mabalin yung ti agawid. Ay, sige, sir. Hanggang isaganak pa'y tikanan yaw tamang rabii kayon. Amok ngamin amabisin kayon. Ne, ita ka lang nga may maturog. Nagchat kami pa'y ngamin kin ni Marge. Marabyan ka lang aruda na nagawid. Chat kayo pa'y lain. Agkita kami kanuin tunbigan. So di naman ang tipapanan nyo ay. Manan, intun bigat kami lang ang arumor. Saan ka ko man arumar, ta Sabado yung tambigat. Awan ka daw dagiti ubing dito balay. Ni ngay na inday akadwada. Anya ngay ti serbi na ti baybayad kan kuana. No saan mo't amapanawan dito'y balay. Nagado ti aramidan na. Pag-awiran pa'y lain. Saanan amasapol nga awiran na dagiti ubing. Tain naman ti tawan jay buridat ta. Ibagbagak nga ron kan ni bagat ko. Amangala kami mo tan iti maid mi. Tapno makapagtrabaho mo te. Kato na. Saysayat mo't lang ngamin. No anda trabaho dagiti misis tayo. Tapno saan da masikuran iti balay. Apay, anda ka din trabaho ni misis mo?
Dahil tangarot ti kahit kong aramidan na. Tsaka mo barang na matulungan di gayim na makabiro kiti trabaho na. Dahil taman mo't ibagak ka ni bagat ko, pare. Ngamin, tunggal agawid ako. Masang tatak ni bagat ko di balay. Kasta ka di. Ne. Nimet, manang dahil ito umawawag. Mabait lang pare Sungbatak pa Hello, manang. Sir, ni Janjan. Ha? Apay manang? Anya tinapasamakan ko na? Ang pagpakada kanyak ni Janjan amapan agbike, sir. Ay kunakada kayo ti pagpakadaan na. Ngam diinan na uray ti panagawid yo. Kat napanlatan, ajak nasipsiputan. Nuko matanda dito'y balay ni mami na. Ay, jak ngamin masango abantayan ida, sir. Tanagado ti araramidak. Kan masapol nga agluto akpay, sakbay nga agawid Amok day tamanan. Ay, ipadoktoryo ka di pa di anak yo, sir. Wan manang. Takas taunay kano ti sakit ti ulo na. Ana ito pa iti bata. Ay, angem, awan pa'y mat ni Ma'am Luis, Wan nga rod. Jak amo no sa dino tinapanan na. Saan mat amaawagan ti cellphone na. Taapay asyak ti pabasulam no natinag iti bisikleta ni Janjan. No adda ka dito'y balay, adda ka nagpakadaan na. Ket na ibagam asaan nga umad-adayo. Aksidente tinapasamak, Frederick. Sa dino ngamin tinapanan nyo iti gayem mo. Taapay anaskan pa'y amaamuam day na. Gaputa saan ka amaawagan. Ay, kunakon kan. Makaungat ka kanyak gaputa saan mo amaawagan ti cellphone ko. Rumbeng kumangamin nga adda ka dito'y balay, amangas asikaso ka dagiti anak ta. Maboring dito'y balay, Frederick. Inyalaan ka iti katulong, tapno malaganan ka kadagiti trabaho. Ngam ita, day tamanan ti rason mon, tapno makapanaw ka dito'y balay? Ala, ipantakit din ni Janjan ija ospital, tani. Sangit asangit. Nagtimpla ako ni iti kapek. Nasaya at mat. Iuray mo man la kanya kung ti panagtimpla iti kape. Inasikasok dagiti ubing asumrak ija iskwelaan. Tapno saan ka manan nga agreklamo. Agreklamo kaya? Kano nagado a reklamo? Kesyo sika tinangala iti katulong. Kesyo sika ti mang paspasweldo. No kumatagbiro kay ti trabaho. Oh, makitam day ta ita. Naumakan nga aggas-gastos. Iso akayat na kon apagtrabahuan. Sayang ngamin ti oras kan panawan mo. No day tala sumursurot kini Marge ti aramidem. Ay na, nagadulakit din aya at trabaho. Sabay nagaduawara dito kusina. Kaslamatan ijay salas. Kaslamatan na bagyo dahito'y abalay. Ni Sir ti umawawag. Hello, sir. Hello manang, kasaritak man ni Luisa. Kwa sir, awan. Anya? Inuray naklang asimangpet, rimwar adagos. Sa dino kano tinapanan na? Tilaang naibaga na kanyak, kat agkita da kano kan ni Marge. Kasta ka di? Di namat naibaga no anya nga oras nga agawid. Kat kunana, asyak ti mapanmang sukon kadagiti obeng. Uy, nangabak ka, Luisa. Wan nga rod, nabawik mo't lang hindi kwarta. Kunakan ka, mayat kag sugal. Di mo ibagbagakin nila kay Kwan? Kasano ko mga ibagakan ko na? Saan kami tupayan nagkikita? Ha? Ni, iso day ti umawawag. Kung nagtumat ngamin kan ka, nga i-off mo day ta cellphone mo. Nalipatak nga ron. Sumbata mo. Ngam di mo ibagbaga nga da ka dito'y sugalan. Wan, sige, mabit lang tasong bata. Hello, Lakay. Hello, sa dino tiyayan mo? Kwa, adaak dito'y parlor. Rimwar ka manin. Agpaparlorak nga rod. Inaldaw ka mata na rumrumwar. Naawanan ti bagam. Idapa kon day ti cellphone ko. Agsarita tayo ti balayinton madamdama. Sige, bye. Ayan ni Manang Inday. Nagawi din. Apay abiro kam.
Nagsapan ang nagawid. Pinagawid ko, tatila istoryaan na ka. Inong tamji bakit? Ha? Maruam. Kaya't ko alawlawagan, tinaistorya na kanyak. Amok analaing nga agistorya day bakit? Amo ko no sa dino ti papapanam. Mapan ka ga makisugsugal, ha? Nagkunakan ka. Saan ka man asuman na o akasta? Adagayam ko na kay baga kanyak. Iso asaan kan ngaglibak pay. Frederick, daytoy lang ang tiliwliwang. Saan nakalapdan, nudi mo kayat nga agapata. Anya? Wan, aminak ang makisugsugalak. Kwartak matisugsugal ko Jak matkut-kut yan, jay itid mo kanyak asweldom. Aging ga ita, saan lapta asimardeng ni bakit ko ngagsugal? Sigun kan kwa na, liw-liwana tipan nakisugal na. To'y pagayam mo, Frederick. Pagayam Frederick, kasaritam latta ni bakit mo may papan, iti pa nagbalbaliw na. Weno, ti pa nagsugsugal na. Napatag ti komunikasyon kadagiti agasawa, tapno masigod ti saan apa nagkinaawatan. Mabalin mo matatulungan ang maadan iti negosyo nga sikaswan na, tapno saanen nga umadayo di tabalayo. Kaya't maliklikan na, ti panagsugal na. Ala, pagsaritaan nyo na imbag, ti parikot yo. Bueno papagayam, ingka nanggan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti nagan a Frederick, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.